Homo homine lupus est. Человек человеку волк. Новыя падрабязнасці пра курачку Раму. А чого гэта мышка не бегла? Коли не думал, что в житті можно разбогатеть сумленно. А не сумленным. Гэта доўгі шлях. Яешка выседжваць пора. Давай. Эх, ніколі не піў. Цёплага малака з-пад каровы. Подойду до таты и скажу: ка-ка-карака, тата мой хороший, тебя люблю, ка-ка-карака. Тата, дык гэта ж сэрца. Ідзі, абдымі маму.